angeke yebo kuphele kimi kumina nje ukukuthanda wena yebo njalo ngiyothandana nawe bakho khona lana nakho unale angeke bangqwele angeke yebo kuphele kimi kumina nje ukukuthanda wena siyothandana ekhaya lethu njalo siyothandana nawe kekho khona lana khona le angeke basalwane angeke yebo kuphele kimi kumina nje ukukuthanda wena njalo ngenjalo siyothandana nawumhlengi wami ekho khona lana khona le. Sanibonani bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Nani nonke leli hleli nje le ndawutfola lethuba lokunene ngathi sibonge uNkulunkulu ngaphambi ukuthi siqhubeke. Baba wethu wethembekile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu othembekako. Ngicela Nkosi lena video Jehova wayingqole babe ifinyele ebantwaneni bakho ibafundise Nkosi ngokwentando yakho wena nofise Nkosi iphile ngayo ezibabe singemakristu emhlabeni ngithi babe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha whatever we spiritual demon babe abantu abakho ekubeni Nkosi bangakulandeli wena. Ngicela Nkosi babe wesiyasibakhulula egameni nengadi ya Jesu Kristu manje naphathe amen. Ngane zakwethu emqondweni wami lengohlezi ngikhuluma ngako imihla nengamalanga kunye nje kuphela ngohlezi ngikhuluma ngelithando futhi ngohlezi ngikhuluma newethembeka nekholwa lithando baNkulunkulu ngilo leliyawenda umuntu angene ekhaya ezulwini dintathu futhi into ehlayitimile empilweni yemuntu lothi ungumKristu kume kwethembeka kume kukholwa kume nelithando kepha lokukhulu kunako konke kunye kuphela lithando masinelithando kunetilo tawuvuleka masinelithando kunetilo tawende ngeke sakhathathwa ilutho kepha masinelithando lasimakathe tonke tinto tendakalile masikwati kuthanda titha tethu tonke tinto tendakalile masithanda umuntu lozondako masikwati kuthanda umuntu longafisi nje noma yini ngathi kepha sithanda umuntu umuntu lokwati ukuthakatha umuntu lokwati ukuthengela abantu ukuthi kepha lithi namuhla iBhayibheli bathandazise labantu kuze ukhone wena kubavuna babuye ekholweni lokufuna bahamba kuyadingeka ukuthi wena labo bantu ukhombise ekholwa kimi. Uthando liyamshintsha umuntu losidakwa abuye edesontweni. Luthando liyamshintsha umuntu logwadlako akushiye bugwadla abuye esontweni. Luthando liyamshintsha umuntu ophingako ashiye kuphinga abuye konke kwende ngeningi elithando. Munye umuntu ongakupha lithando lwanele uNkulunkulu kuphela. Sitawuhamba sigijime straight eBhayibhelini. Sitafunda kubaseKorinte bekuqala 13 verse 12 to 13. Kufunde kanje kuthathu lokhu yawuhlale kumile kukholwa kwethembeka nelithando. Kodwa lokukhulu kunako konke luthando. Kuthathu 1 2 3 kukholwa kwethembeka lithando but the major thing lokukhulu kunako konke luthando mntaka baba.
ngaphandle kwelithando asisilutho. Mangabe sisemasontweni thina sodwa singathandani, bafundisi kunebandla bathi ngeke baze babakhulumise, kunebandla